wo kubavura. Drone zahoraga zifasha umwanzi nizo ziri mu kumushorera, zigashorera abantu bacu, zikabahahaza cyane ibitero byo mu kirere, ariko bakabirwanya nk'uko mubizi ntibyaje ari bikeya, byaraje byarangije byarononye, ariko cya gihungo kibe kibare kubona ngo umwanzi arahanye naka, kuko igihusi nk'umwijima, drone zorasa mu mwijima ariko drone ntizirasa mu gihu. Rero hariya kuko ingabo zacu zihazi zakoze akazi, zikora akazi gashimishije. Ubundi icyo turimo kubwira abantu, hari abanyamakuru benshi babaye abanyentambara kandi bazi yuko kuvuga ibintu nka biriya ngo bazi yuko biri mu gukura abantu umutima bikahahamura, ariko icyo tubabwira ni uko umwanzi yakubiswe bifatika. Igitondo cyiza kuri mwe gwese mukomeje gukurikira The King TV, abakunzi bacu mutugaragariza urukundo umunsi ku munsi, mureba amakuru twashizeho ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, mugenda mubikurikirana ndetse mugatanga komenti nziza ndetse mukatubwira ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Rero tubifurije ibihe byiza. Uyu ni umunsi tariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 2026, nanone kandi tuje kubabwira amakuru yo muri kino gitondo ndetse no ku munsi w'ejo bwira uko bwije. Nanone kandi ngiye muri kubona hano kuri kamera nitwa King, ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye. Nkuko mwavuze ko tuzatubanza tukivuga, reka muhereze ikaze musabe ko yakwivuga niturangiza twinjira mu kiganiro. Bwana munyamakuru, ngwaye ikaze kandi ndagusabye kugira ngo wivuge kugira ngo abadukurikiranye babashe kumenya uwo uri wowe kuduha inkuru. Turahari bwana mugenzi wanje munyamakuru. Yego. Bifuza ko dushobora kubibwira si rimwe si kabiri, nkuko uvuga ngo ni muze swingi, ndi muze swingi koko. Abenshi nuko banzi kuruta uko navuga ndi mazina yaje asanzwe. Ubundi nitwa Gedeon, niryo zina ryanje rindi. Iryo ni izina rizwi na benshi, kabishwe naho ari izina ry'itazirana. Yego. Ngira ngo nuko niko bivuga niba badashaka umwirondoro, kandi nabo ushaka ndawufite. Niba bashaka umwirondoro bazaguhamagara muje mu gikari, ngira ngo si nkako ntari. Yego, reka tubifuriza abantu bose badukurikiriye muri kino gitondo, tubifuriza igitondo cyiza cy'umugisha, ndetse nawe muramutse neza aho muri. Turabyutse kabisa hamwe n'Imana. Yego, Imana ishimwe cyane, natwe turabyutse tumeze neza. Tudatinze nanone kandi nkuko twabyemeje duhereza abakunzi bacu umunsi ku munsi amakuru ari mu karere ndetse n'ahandi hatandukanye, haba muri province ya Sud Kivu ndetse na Nord Kivu ndetse n'izindi province zigiye zitandukanye. Tugenda tubakoreraho tukababwira amakuru yuko byifashe umunsi wa none. Muri kino gitondo cy'uno munsi twifuzaga kukubaza bwana munyamakuru, byifashe gute iwacu? Iwacu urugamba no rugamba, intambara ni intambara. Yego. Vita ni vita, hari iwacu hariho vutane kuvute bwana munyamakuru. Uko niko bihagaze, kandi intambara zirageretse ntizigerura, kuko urugamba rurasa n'urwaremeye ahantu hamwe na hamwe aho batangiriye barwana. Amarembo umwanzi arimo gushaka kumeneramo kugira ngo ahita acanganya abarwanyi bacu. Buri gihe ayo marembo niyo yagiye akoresha kandi niyo yakomeje kugenda arwaniramo, arwanira kugira ngo arebe ko yayatsinda. Ayo marembo na marembo hafi agera kuri 6. Hariho irembo rya Rugezi, turi buze kubabwira uko intambara zirimo bihagaze. Hari irembo rya Nyaruhinga, tubabwira uko bimeze. Hari irembo rya Mukoko, tubabwira uko rimeze. Ubu rero hakabaho irembo ririya rya za Nyamabuguma, ingabo zimanuka zikamenera kuri Karongi,
tubabwire uko rimeze. Hakaba irembo rya Bicumbi rifite inzira zibiri, inzira ya Bidegu hepfo no haruguru mu Karingi, tubabwire uko bimeze. Hakaba n'irembo rya Mikenke, tubabwire uko rimeze. Ayo marembo hafi ko ari 6 niba atari n'arindwi, nayo ngayo niyo umwanzi ubu ngubu yibasiye. Babanje kuza barwana bahiriburanira kugira ngo bamene bahuruke baze babone Minembwe, urugamba rurahahagarara kugeza aho badoginze, kuko abaharwanira bake bo muri bo mubanzi bafite abana bahazi, abenshi bo mu ruhande rwa Twirwaneho, arizo Ntare n'Amaduse cyangwa AFRC na M23. Abo ngabo nibo bahazi cyane, ni agace k'iwabo, batarinda kubwirizwa ngo uciye aha aseruka hariya, umeneye aha aseruka hariya. Bikaba rero uko byagenze ahari ejo ku cyumweru, intambara hahise haba ibitero. Burya abantu iyo bavuga amakuru, tuvuga amakuru nta marangamutima, tuvuga amakuru uko abahagaze n'uko ameze. Gusa yo tudakwiye kuvuga n'amakuru ya gisirikare, tuvuga intambara nk'intambara, ariko ntituvuga ngo yishe ngo ibingana gutya yajanye ibingana gutya. Twavuga ko insinzi cyangwa uburemere batsinsuye abanaka baruhande runyenaka, ariko ntabwo icyo tutavuga, icyo tudakwiye kuvuga ntitukivuga, icyo dukwiye kuvuga turakivuga ngaha mu nkuru zacu cyane. Umwanzi yahise yinjira, baramuranforce, bakoze ibishoboka byose, kuko bavugaga ko ririya rembo ari ryo rembo rikomeye ryabananiye, barabizi. Cyo kimwe nuko namwe abadukurikirana muzi ko ariya mu Rugezi intambara zitigeze zicurera, baragenda ntibahebe, bagakubitwa bakagaruka, bakongera bagakubitwa, bakongera bakikubiranya, bakiheta. Ibyo byose ni ibintu byagiye biba mu Rugezi. Ku munsi w'ejo baga igitero cyari cyaje simusiga, ariko cyarwanywa amasaha make. Ejo kuwa mbere ejo kuwa mbere ahari ejo kuwa mbere voilà. Rero bamaze kurwana, icyo gitero kirakubitwa gisubirayo. Icyo muri Nyaruhinga nguko nacyo niko cyari kimeze, bari bazanye imbaraga zitari zisanzwe. Gusa bafashwa n'akantu, kuko hari habyukiye agaco kizuba. Majira iwacu abantu benshi baziho plateau barayizi, iyo ari mu mvura nyamwinshi mu gitondo cya kare kare habyuka izuba rirasira mu museke, rigahita ryaka ryaje kugeza nko mu bice bya 3 n'igice, rigahita ripfa, hakisuka igihu. Muri icyo gihu nicyo cyatumye umwanzi abasha guprofita, nk'abaturutse hariya za Mukoko barinjira, baratsuka, baramanuka bigira hepfo ahagana za Gakenke. Abo ngabo muri Nyaruhinga baratsuka bigira hepfo hagana hariya haja za Wimiko. Abaturutse mw'irembo ryaza neza barikasi mu ndego ya 3, naho ngaho niho ryagoganiye. Abari mu Karingi nabo barakuka mu Karingi, aho niho babahagarikiye. Abari kuri point 0 barazamuka, abari mu Rwitsankuku baramanuka baca mu Gisambu, ahantu hatari mu nzira, basiga abandi mwirango rya Gisirita, baramanuka barika mu isoko ya Rwiko, barakuka imbere yo kwa Mariani, baratungutse muri Mikenke. Bagiye kuja kubabona mu gihu, babona tayari babinjiranye. Ntabwo umwanzi yarwanye ngo yadivansinge ngo atsitsure ingabo zacu se cyangwa amadubu n'intare ngo yabarashe abavana mu Gisirita ngo arabamanura bacisha muri kira Gisambu cyangwa cira ahepfo mu Ngezi. Ni ikintu bakoze bitwikiriye umwijima w'igihu, abari cyo gituma babasha guturuwe, baramena, baraza basesekara nko hagati y'amadu aya yasigaye
muri defense muri leta y'amajoro na yari kuri line front hariya ku murongo w'urugamba. Uko byagenze rero ico gihu cyabaye nyirabayazana ni naco cyabaye umuti wo kubavura. Drone zahoraga zifasha umwanzi nizo ziri mu kumushorera zigashorera abantu bacu zikabahahaza cyane ibitero byo mu kirere, ariko bakabirwanya nkuko mubizi ntibyaje ari bikeya, byaraje byarangije byarononye, ariko ca gihungo kibe kibare kubona ngo umwanzi arahanye naka, kuko igihusi nk'umwijima. Drone zorasa mu mwijima ariko drone ntizirasa mu gihu. Rero hariya kuko ingabo zacu zihazi zakoze akazi, zikora akazi gashimishije. Ubundi icyo turimo kubwira abantu, hari abanyamakuru benshi babaye abanyentambara kandi bazi yuko kuvuga ibintu nka biriya ngo bazi yuko biri mu gukura abantu umutima bikahahamura. Ariko icyo tubabwira nuko umwanzi yakubiswe bifatika. Uwo wari waje mu Mikenge uvuga ngo yafashe ngo kuri anteni ngo Mikenge ngo nibo bayifite, n'abariya babiririye ibiguzi bakaba ariko bashaka guhamya. Nta duwi uri muri Mikenge yararwanye ngo aje kugeza ku mugoroba wenyine yivanamo ntiyanamenya yanzira. Ubu ngubu icyo babwira ingabo zari zateye zirahuruka mu Mikenge, izifitwe za matekwa guhera ku babembe b'inganje batazi kariya karere, uwacitse ku icumu akabona n'inzira nuzi usanzwe wazi hariya kandi wasubizanije yaho ngaho, n'abandi ntibigeze bamenya niyo bavuye niyo baja. Byabaye gusakuma kurunga nka kurya ku muntu uri kumakwega imbagara. Bwana munyamakuru, icyo ngicyo nico cyabaye hariya. Umwanzi bamusubije mu birindiro bye initial aho yarasanzwe, ndetse ibirindiro bya Rwitsankuku babimukuramo bamwigiza inyuma baramurepusa cyane, kuko Mikenge iracari mu maboko y'amadubu kuko yari isanzwe n'ubundi ari yabo. Gusa cyahabaye nuko abaturage babonye ko intambara yabegereye cyane, bagenda bahunga ngira ngo n'igihe igihu cyatamurutse nibwo drone zabo babashe kuzahura mu baturage. Ariko ingabo zo no mu majwi yazo dufite n'abantu twagiye tuvugana uyu munsi, nta ngabo zacu zatakaye, uretse ko iz'umwanzi zo zakubiswe kandi hagafata twamwo mateko zitari zakigera gufatwa, keretse igihe kandi bakubise Rwitsankuku njoge habaye ibintu bisa n'ibyaraye bibaye ejo ku mugoroba wo kuwa mbere. Bwana munyamakuru, urakoze cyane. Hari inkuru twagiye tubona ku munsi w'ejo wenda zimeze nk'aho ari ugukura abantu umutima. Bavuze yuko hari uduce tumwe muri Minembwe, ndatekereza ko n'abantu babivuze bashobora kuba batazi n'utwo duce, bavuga yuko ngo drone zaje zigasenya imihana yose, ngo byari ibintu bibabaje. Ni amagambo yayandi nyine umuntu ashobora kumva ukumva nyine kuko ashobora kuba ari byo. Ariko se hari umuhana wo muri Minembwe n'umwe ushobora kuba waratwitswe na drone ku munsi w'ejo kuwa mbere hashize? Oya, imihana yose yagiye itwikwa n'amakompora ya drone kwiraja kumara ibyumweru bibiri. Nta munsi barashe umuhana byibura n'umwe ngo bawuzahaze bamaremwe amazu. Baragenda uko baje kuri mwe bagasana barashe inzu zibiri zitatu bagataha. Bwaca bakongera kuza barasa zibiri muri uyu muhana, izindi zibiri muri uriya wundi, izindi zibiri muri uriya wundi. Uko niko bagiye babikora. Imihana ya za Karongi bagendaga bavuga ngo Karongi ngo basenye ikijiji cyose kirashira. Ntabwo Karongi bayisenye ejo, nta n'inzu ya muzasenyute zose yasenywe ejo. Ejo se bayisenyaga bari bafite ngo barebe ko bizobafasha kugira uko bambuka kuri Rwiko, ariko kuyambuka kwabo abasigaye basuye kongera kuyambuka ntibazanifuza n'umunsi n'umwe. Bazazana abandi basha bataramenya icyo abambutse bakorewe. Ariko Rwiko iyo ngiyo bariko bashaka kwifuza kwambuka niyo yariye benshi, kuko abari baje bose siko bahasubiye y'ibingererese cyangwa imbarwa. Bwana munyamakuru, kandi ikintu bashaka gukora muri ziriya propaganda zabo
bashaka gutamba insinzi batararwana. Ni nk'uko bavuga ngo umuntu uko aragenza uruhu rw'ingwe atarayica. Iminembwe nibayifata bizamenyekana, niba batayifata nabyo birazwi, ariko bareke kugenda bavuza amaruru hirya no hino ngo bafashe Minembwe, bafashe Mikenge, aho umuntu yafashe gituma bataza umunsi bavuga averse M23 umunsi bivuga ko yafashe Bukavu, gituma bitasubiyemo ngo bavuge ngo bafashe akagace cyangwa ntibafashe akagace. N'ubu two bahirahira kuza gutera, gituma batavuga ngo badufashe ubwo baharungurutse. Kuharunguruka ko mu mirwano ni nka kurya ko mu kibuga cy'umupira wirukwanza umuntu ukamugeza kuri iriya zamu, umwanya akaguhindukirana nawe akakugeza kuryaho. Ariko ikiriho nta gace na kamwe bafashe, nta n'umuhana yasenyutse burya muri faze ya mbere, ariko nta muhana n'umwe ejo basenye, kuko ejo bagize ngo icyo gihu kibabereye intwaro nzima ngo birangire abarico baba profitamwo barabarasa bapfira gushira. Bwana munyamakuru, uko niko bimeze. Cyo nkubwira ico ngicyo ngihagazeho, kandi zo inkuru z'ukuri abo twavuganye none si babiri si batatu bose bambaye amakuru ko ari uko nguko ariko byagenze. Bwana munyamakuru, urakoze cyane. Abantu bahumurike rwose, nubwo ruguru rwo umutekano utizerwa cyane, kubera kuko bihora bihinduka, kubera yuko umwanzi yahagurukiye kubuza abaturage umutekano, ariko nanone kandi amadubu n'intare abahagaze kigabo, kandi bahisemo kurwanirira ababyeyi ndetse no kurwanirira ubutaka. Abandi bantu bose bagenda bavuga inkuru zigiye wenda zitari nziza, bavuga yuko hari ibintu bibi cyangwa se bitari byiza byabaye mu mihana. Ndatekereza ko izo ni inkuru z'ibihuha n'izo gushaka amavyuzi. Bwana munyamakuru, niko bimeze. Tuva muri ico gice tugana mu gice cyo hagati ni hazima. Igice cya naco nico hari ubumayimayi bwaje ushaka gutera ababo bari mu bijombo, bari butere buri hakurya ya za bijombo suku, bakaba hakurya mu gaja. Abo ngabo nabo nibo numvise bavuga ngo bafite ingabo zabo ziri muri bijombo ngo ziraye ziri butere. Ayo ni amakuru y'ibima. Gutera bazatera n'ahandi, ntabwo basiba gutera. Ibitero byo barabigaba, ariko kibaje gufata niba natera bazakubitwa kimwe nuko abandi babo bose bagenda bakubitwa. Bwana munyamakuru, ako kantu nako nta nubwo gateye ubwoba. Navuganye n'umuntu neza uri muri Murambye, arambwira ati nta namakuru y'ivyo bintu, ariko hirya no hino kumbuga ugasanga abanzi bari abakiye kwifatikanya n'umwanzi w'umunyamahanga. Abo bose nibo bagenda bababwira amakuru ngo nimubeshye n'iki kindi, nimubeshye n'iki kindi. Ubu se iyo bavuga ngo bafasha ahantu, bonyine bariyizi baja kurarwa nuko bahageze, bakaba barafashe amafoto kayohereza. Kubera iki badafata amafoto? Menshi hari ikibuga c'indege, ni naho ikambiba, ni umuhana w'urwererane rw'amabare menshi cyangwa se amahema menshi, gituma batawufashe ngo bawerekane cyangwa ngo berekane centre kariya ya hôpital de référence ya Mikenge, kariya ga centre kose kahitwa kwa Aroni, ishuri rya Mikenge. Ibyo byose ni ibimenyetso byinshi bashobora kuba bakwifashisha, bakaba bakora inkuru bahagaze. Bayerekanye mu gitondo, bakayerekana nimugoroba, bakayerekana mu kindi gitondo. Ico gihe byakwemera uko bafasha. Naho ubundi gufata ifoto, izi apareye hariho n'izuminga umusozi uri hakurya kure, zigasa n'izibiyegereje zikaza zikawushira aho ngaho. Bagende bazafatisha foto, noneho n'abari ababyina iyo nsinzi tuvuga batarayigeramo, ico gihe bazabone bane uko bazashekenge. Ariko ubundi kibakaze bibeshe barabahanure n'abantu nabo n'abandi nabo bananirwa gusa nabikorera amanalize ngo batekereze yuko nta mayi n'abari abarundi bashobora gufata ahantu ngo bareke kuba kurangiza bahifatishije amafoto baba bakorana mu shaka nyine ubwayo kugira ngo berekane kuko hari aho bafashe banesheje bagatsinda. Urakoze cyane. Kuko niko bubikora kandi niko bashobora no kunabigenza, kuko niko bazabigenza n'ahandi hose. Wa munsi binjira muri Uvira bakoze iki kandi batayirwaniye ngo bayitsinde. Ama video yawo yose nta hatageze kumbuga kwisi. Yego.
yego. urakoze cyane mu makuru y'uno munsi. Muri kino gitondo cy'uno munsi ntabwo turi buyakurure cyane cyangwa tuyagire maremare cyane, tugana no ku musozo muri kano kanya kugira ngo tuze gushaka andi makuru yo ku gicamunsi ndetse n'ayo ku mugoroba. Dukomeze tubahe update uko iwacu hameze cyangwa se situation iri iwacu mu gihugu cy'iwacu uko bimeze. Bwana munyamakuru, ndatekereza ko twagana ku musozo, ariko se tutararangiza amakuru, hari ikibuga cy'indege bavuze yuko carashwe ndetse ingabo za Kongo zabashe ico kibuga cy'indege. Wabyumvishije ayo makuru? Warayumvishije byavuzwe ku munsi w'ejo? Ayo makuru y'ikibuga cy'indege, ikibuga cya Bangoka cy'Ikisangani, cyo kibuga kimaze kuraswa. Bwa mbere kiraswa cararashwe, ico ku bitero byacu nabyo byari bikabije. Amadubu n'intare babasha kwigamba ko bishoboka ko ari bo bashobora kuba baharashe, ngo bagerera babo mukebo nabo bataza kugira ngo barituje ntaco ibo bashobora kuba bafite. Ibyo barabikora, barangije kubikora. Ariko muri ibi bya nyuma, icyo kibuga inkuru zacu cyane ku mbuga no mu binyamakuru mpuzamahanga, biriya byose byavugaga ku kibuga cya Bangoka, ariko nta baravuga ko ari bo bakirashe, kuko biriya bitero byo mu kirere, ibiva mu kirere ni byinshi kandi biva henshi. Ariko icyo kibuga ko kuraswa ko carashwe, gusa bakirashe nibo batamenyekana. Bwana munyamakuru, urakoze cyane, reka tukwifurize umunsi mwiza kandi tugushimira ku nkuru utugejejeho. Bwana munyamakuru, murakoze namwe, mugire n'umunsi mwiza. Yego. Reka dushimire abantu bose badukurikiranye hano kuri The King TV. Mwebwe mubyutse muri kino gitondo, tubifurije umunsi mwiza, ndetse n'abagiye mu kazi mugire utuzi twiza. Ariko nanone kandi ni muri mushasha ugeze hano, kora subscribe kugira ngo ukomeze ugende ubona amakuru atandukanye umunsi ku munsi. Mugire umunsi